Yang nge ya mangoe mole ko yelo fa anga mol fa nga malanga mangyelo ufia nga pakele fa pe fur ka kai fo ya mesila malanga ko ka ko Malaeola mako ko ya kule mulipanga makapo ya ifa mangyele kuwa ya so ifo mai mangya ai yele lo fa malanga le leo le tua le fa mo fo ka ko Malaeola e we lava sa kau mawhainga malanga ia e lewa whakawinga malmangia ia se fifianga kele ngā le mafkanga ia e katpong whange malanga ia se malanga e se foi linge vai kai mele upeli a koe foi loma e averka ko Malaeola ia lo whangia le tua whamu mo ia kaungu malmangia ia wala se mangia ka ko Malaeola e mesele ngai lum ia Carlo mai mo mako ia mako Carlo foi mo ko ia mangia ka ko whanga malanga ia mangia foi whamut sao nó ta chế ta chủ chủ dùng một lượt tour này pha mồi mồi sa phao wow phao po dùng ngày apa chế lượt xe mít sa ta kia đi tàu ngũ nhà bị chạy ở đây tàu ngũ thôn nuôi là sao tupu để là lẽ ya ta chủ là lang mà lâu phiêu apa chế đi mồi phơi ile ta chủ tour ya udim sao ile cái nhà Malaga ya mal phao kia ile lâu phiêu ia ma le paia se foi le no fo ato ia no se mamalu ta fale iso se vaenga ia o tato ma fai un tato Malaga ina mia tele le tapinatu tato faina Malaga fatai ia so vo manguia ma le paia ma malu lo fa fonga mai nei kula leso ai vi ele tua ia nga fo fonga umbo le o sa ngo pa kele sa ngo fo kai fong ia e ka o fio lo ko ka poinga le sa o makaulu ma ko faina Malaga i lava e whai ngofia wala o kāpingai ia ai whanga lava ni maleo ke le mai lo Assisi a vi i le li ia anga lei lo ko ka poinga ka li mawaku ma ko ka ngu i loma ia ko masi maku pala ka ko Malaeola ko ma pa ia wangi ma ka ya manguele ka ko fa moi wa umar fai tau masina fai tau vayaso al neu mato tinta wa mai de fataluino nei fai ngamlanga sa fa wao fa po ia ave foi o mato fatava mato te molmolia lo tato a planta lvo i le no paia le meo lo fa pena ona fia awai ma ia le totelo la cristiano ia le la matoe mato te awai fatasi matai tai o tato Malaeola ia faile mo na vi inga i fatonuina malmanuia ia fa pena foi on to taliu mai malmanuia ia foi fa mo lava ia o le fatotua fa katoliko ia ve fole nei malanga ia mo se ai to taliu mai fanua fai un fa soa tu planga o Malaeola ia fa pesio parisio pe miua oftai mal matu fa mo ele matu malanga sa la wela o fio fa mania ia matu mo se maftanga mafana i lunga le nei fa nga malanga ia mai se foi fa muli al matu Malaeola matu wainga e fa pena na manuia i matu mala le nei malanga sa le nei upelio le kalesia mamai fa mau ai matu se ola fo ina ia fa pena na mau se maftanga mafana malau fio ia mai se maftanga i tonu ainga ia mai se kalesia famnia lau fio ia i matu mai swafer tama le anu mlenga ang paia nene ia newa paltia mai le matu whainga malanga nei tupai ia silvi nga malfatai lo tato matamal lang yo lewa tanu manuia mai. It's a very long flight, but we managed to stay up and la la utau no mai male manuia ia le lo fa malanga le tua ia
It's a new experience for us to get on this flight, like 16 hours in a few minutes. It's a nice flight, good service, even everything was perfect. So Leala with Akali Morisi, all of Itula, and then we had to board again for our flight to Rome. It was 6 hours flight, so we're not there yet, but we made it to Dubai. 16 hours flight. Thank you and God bless. Ia whaftai lava, me si lava ia vi ele ali ua tau nu mania mai fo ia le whainga malanga Malaeola ia o ke iloa ia e le whainga ofie e mamau awa ko kele le sa whasua mai fo e ke miunga o mai ia e le whainga ofie e mamau ia le wha mai ia wa ilo le mamau me ke ngofo ai mai au mau e whapia o le mako o langa lava ngai nge ia e mamau ia pawal me le ke e wa aia ko e mo le kako au malanga ia pe foi alko kele le sa fia o mai la vai o le ka ngu mai fangua le kalesia ia finally ia vi ele ali ia le wa tau manu ia mal fenga malanga ia au ia foi ile nei vai aso ile ola mal malusi ia la faso le kako por kalame ia ai paula va ole aim lava ole malanga ia ole aulia ko le jubilee ia finally le wa koi le wa ko ka manguia mai le alofa le atua ia paula val ka Carlo ia sao mauri me uma ia manuia o tau manuia ia fa peta to uma fa tai lava Pero matau no man manuia mai matau fa ngamalanga fa tai le li iluna lo fam no na hale ya mato matau no man manuia fa tai ko itu tasanga to talo molia mai mato ia lo tau no manuia mai mato le nei buanga kata pausa ia mfai au ia ma lo lama tapai fa tai Maku masuyu Malaeola. Na o le foi la fiore ya patele. Ya, e moli mai le kaku Malaeola. Do mangi de o papenga o dai di bayai lu banga ile kalisia ya me ya ina na fia ere kalisia pa ere kalisia de ngonga fona wa ya fiore ya patele. Ia, banga kwe don kosu kausana ia awal mabori mai Malaeola ia ngai ia be fu ia le Vatican be safa be ngao ia eu ka abuzani Salaflava, not Ngo Tassi, and this is. Oh, my name is Samantha. Yeah. So we just got here. So what we hope to achieve is to, I suppose, see the culture here at the Vatican City, and we really hope to see the Pope and get his autograph. Yeah. I'm just looking forward to the historical aspect to this trip. Central. Kung fai bangale pe eku passport le fale. Kung fai puele akar kirfongi. Langan ke iwo ka fakal sanga maile le avoi le ale fa ali le akar kirfongi le lungal passport le lungal le documents. Wa ko booking wo mga fai. So ka ko fa umai na ka ko ye wo ka ofika ko kimi ma ka ko makanga. O mo fai ka ko prepay ka ko ticket la wo fa ngai. Malaeola, we are having a good time here. This is day one of our tour, and we are here. Our first sightseeing trip is watching the Colosseum, and so we are waiting for our tickets at the moment. Say hello. Hello Malaeola. Salofa. And Salofa. Manui ale tau whaamuli. Ia, whaatai vole nei tai au mātano pie. Thank you. Takarwhakui. Tau mai pakua ingi ni sida. Ia lo mako Lumon Museum ingi Vatican. Ia lo mako whakarikali wa fo mako VIP mako whale kongu. Ia koe makamaka i kongu i se vainga fo i mawa i kongu. Ia, ai malola whakapuai. Aro fo i a pole lang ia le se fa mo le wa fa ka mo no ia ya no me kele la fo na ni eso ro fa
Ia fatalo fatuli pa ia malu le tatou ainga I Auckland New Zealand fatalo fatuna yo matou ainga ai ma se matou e kalesia I o tahu ia manatua tu lava auto I le matou feo inga lo faine ai ole nga fa le tua wa ma wala va no ma to te au fa tasi mai moli ma wina ma mai moina fo ia tala anga le tatou e kalesia ia o alofa anga lava mo o to ele mavai ia manuia le tofa muli manuia fo le mato fainga malanga alofa tele atu manuia le aso fa aftai la Ka nul mato fainga malanga le mato I Roma ma tele yo tonu le fatalia ma ko tike ma ko kong nga fa aftai le sikimu ka poinga fa kai mo ka mo kala mai mo mako e fiale nga wa ke mo nge ka wa ke Roma ina mo fanga de kalesia after que lo fue de muy mal mako malanga mai akele foi da também se foi sistema vai no lo queria mako fa moi ya lo fue ne ko fa muy mai mako fa muy foi ko mo mai sa us kai mi ka ko felo ya veía le ko so se me muy lo ko fa muli after when I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you've poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela, oh, kaka, oh, yekerua, Imela, Who am I, Lord? Who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? Yeah. It's your blood that makes the difference in me. And made a way. Made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song, Lord. Never sing your song. Yeah. But the sacrifice on Calvary's tree Is the reason. is the reason I can Cry out today. Imela. Yeah, yeah. Imela Chineke mo. You're my Lord and King, and I bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ia tala atu ele e fo'i vaenga o le afiafi ia masalo o le taimile nei ua o te ale iwa i nei i le malo tele Roma
Ia, sale o taimi lenei o loo matou mafetai foʻi ma le afioga ia Patele Manuele. Ia, tusai foʻi ma se matou ia faapea foʻi ia Sister Tessa. Ia, tusai foʻi ma se matou faatatanoaga foʻi e winga le matou foʻi tua muamua lenei sa matou asese atu ai i le St. Peter's Square. Ia faapea le museum. Ia, tele mataaga mai taitonu. Ia, ai me se lava i matou foʻi foʻi tonu le nino foaga i le matagofie ma le matalasi. Ia, ai le gata i lea i le totele ma le anoanoaʻi o tagata mai so o se atunuu o lenei lalolagi. Ia i le agaga mai maue pe ana faapea e mawhai e Malaeola ma o tātou tangata uma o na whai malanga mai. Ia a tonu wa via ia nisi o i mātou e whai masui o i tātou. Ia. Talofa, my name is Johan Levi. I'm from the Ecclesia, Clever Park, St. Peter's Chanel. Today we did the tour of the Vatican Museum and St. Peter's Basilica. One thing that I really enjoyed about today was being able to step into the St. Peter's Square and also the Basilica, taking in all the different statues and the amazing artworks that we have in our Catholic faith, and just being able to witness this with my grandparents, and also the Jubilee year of Pilgrims of Hope. Really blessed to be here, and we ask for your prayers as we will continue to pray for you on our trip. Manguia whaamuli. Tai lava. Now I'm on to Matt. I've left you. I'm on to Matt. Agora faku ile au makamaka ngi kai au. O se kaukalang hupule awala ko ngi kong ole ko faku mungo le Ecclesia Katoliko. Lo wail malanga mai Malaeola pole Santa Samoa ia kilangi. Faka se fut faka ile ka piki ka mapaya me se lava ka lianga le famangianga. Iar ka Carlo male mumonga lo fa foi la malanga e makwa mai ainga ka poinga o ka mama ki ama ku ka o mako mai ia e se la fanga wiki. E famangia pere ku ole i le kiu ke faya me se lava o nganga le wala le fakwa ku ma famomoeli. Ka usanga paia ka usanga famomoe. Ke pakaula i pere ku ala umo amakango me oma mali umo me oma. Ya manguia ka poinga sawa. Malaeola, so we're here to see the Pope and we feel very blessed and honored to have this experience, and you guys are all in our minds and in our hearts, and we wish you guys all well. Thank you.
After lawa e lo fole tu ni ta ya fo e ro to a ma tu ismaili mo fanga le iste bi on pam ta tu le fio me piste ni mai Henderson a le ro fanga mo fanga mo ai mo fanga mai e mi sile ka le sia no fio me piste ni fa valu mo pa ile ka le sia ni fa mo yo le tu ya to sa ninga ta tu sa mo ya sa ngai le ma tu ta mo fa na mo ya to ma to nga wa atu tau lang pa ia fa sa mo ma sanyai ma tu sia auto ya lo fole tu ya me sia fa na grandchildren ya to anga ya onga to ka mai mo ya lo fole tu yo mai fo i ka mo katoliko da langi ato ya le lo fa anga na ai no mala oi lani ya me sia sa mo yo to mo mia talo mo ma to talo ko mo to soifo
kaku whainga malanga. Le kake whale umahoni toa, le whaamamalama le kaku Malaeola. O a mawhakianga o kaku Malaeola, o a mawhakianga o kaku ainga, le kaku te amaila Malaeola i Leiloma. O holi toa so mala le kake oa i kokou. Mawhauwhau kaku Malaeola, mawhauwhau i lo wainga, mawhauwhau i lo kangaka. O angi mea e o foi o whawhika uli o leo langa whakupua. Ia e oli, e ui kongo le holi toa lea. Ia, maabe e loa i le li o lo wau ka mai Iesu, ka kouko kongo no. Ke whea rua e pulai o kai mi ke koe alu e whaku. E alu whaku. Ia o ku uma e mawhaki a mai ko kongo i. Alea la whai ka kukar. E soa whai te maamane alu mane ngā whaia. Amen. Ua mātu te maa, mātu malangsa. Fia la fio fa mauri al matu Malaeola ya maisu matu wainga lea wa matu mai matu te watu i la fio o ani o matu maftianga o ani o matu paipainga o ani whawhita uli o ngase o le tino matu te abatu i la fio e whapena ona maua e matu kalasia mai la fio e maua ele manuia maua ele malosi e whai e la ngaluenga le leo langa le mau whatasi ai matu le ni asu Wai mai lo file mu nei se o le whaavau lava. Amen. Mamle alo mene ngā whaia. Sweep over my soul, sweep over my soul, sweet spirit, sweep over my soul. My rest is complete as I sit at Jesus' feet. Sweet spirit, sweep over my soul. Fai sang le mo fai la sapa. Ya kau fai fa o ka mai la ko spaghetti ma la ko le lansi da. O okkar papa ki o da ka i vakar kali kai ni ka papa ki. La sa au ya aya ke ia fa mai Yesu. Makati. Ko fai e ro lu. Fa mai kala iso. E moni. O te fai atu ya te oto. E kan kala af ke fala ka inga. Ia kilo krope kelu i a yoange. Ia yoange le se so pele. Ngengo ko fai Yesu po ai. Mai kala pe a yoange. Neli o ue. Mai kala Yesu awa o ke pore John. Pero oi.
oso ko pekeru gali o ue e me kala pekeru kala Yesu le ai ke fala kanga but not now ia fai oso ku le o fa solo a uma oso ko mayuka a me kala yuka gali o ue na me kala Yesu e ke lo alo o e ke me sini Atoa foi mao manao o tela toe au ai tu atupia ila lava fetalia ila lava fetalia. Tatalu mai. Hey, hey.
Ia whaftai lava manea no tāua. E se le anga leo le atua le nei a malanga. Whapena o na mauai le whisota inga mai mātou umai i e lau whanau ton mo le nei atu tāua. O le mesili ua whataua. Ua whatau nuina. Ato nu ave nei malanga ma mea. Tau ina i pel whatutua. O i mātou me umol tātou e kalesia o loo. Pia maua e nisi o tangata le moni me whapau. O lea utau nu mai i nei le nei atu. Ua whapena o na maua le fia. Whaftai te le lava i ata o tōm taunia. Whaamau pupoina le nei malanga. A mese le ofisa. Ia mai o lo matatou umalava i a tauia na whaamia mai le atua. Tō e no le nei malanga i pea. Ta iala pe o ia whamalo si au pea i mātou na maua malosi. Ia ua lava tūlanga pe o na ia nei whamalo moa. Ia alofatu na ia mātou ai ngai Samoa. Nesi tapua inga tātou Malaeola. Soifua. Memorial Silvinga of Taylor Tour. Yeah. Just really grateful. Obviously to be on this tour with my mom. Also thankful to the committee for the hard work in getting us here. From Father Yosefo, Father Manuel. But yeah, it's just, I guess if anything, just a chance to reconnect a lot closer relationship with the Lord and obviously pray for our family back home. So thank you for all the support and the prayers. Malolo. Alofa, yeah. Mula kolofanga siya whangaulu Australia, Nathan, May, Boston, and my grandson's Visayas, and all our families everywhere, Samoa, New Zealand, Australia, America, everywhere. Love you all. Malaeola, Malanga sa. Tele mo oyo, lot talo ko imo oto Malaga. God bless you, and God bless us. Thank you. Maual malos kai fo yali e avango makao fiwa o mai ngai aku awal me siri makawa ya mau pele ka ko malosi ma ka ko ngalu fa kasi awa fo ile ka ko ol ka ko Malaeola abungiale ku le fa buli pe fo ni ka ko fa ngamalanga e fa pe fo ila sunga ai lawa ya hey. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace, and because of how you've poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela, oh, Kaka, oh, my Lord, who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? Yeah, it's your blood that makes the difference in me, and made a way. Sing your song, Lord. I could never sing your song. Yeah. But the sacrifice on Calvary's tree. Hi everyone, Malaeola Soifua. Today is day 6 of our Malaeola's Malangasa. We just completed the last 2 holy doors, St. Mary Major and St. John Lateran.
and I've just completed the Holy Steps. This is the building behind me. It's the steps that Jesus walked on his way to Pontius Pilate. Very, very emotional. I think nothing really, no pain really compares to, I think, what Jesus had gone through on his way to his crucifixion and the sacrifices that he made for us. So, wonderful experience. Would definitely recommend to anyone that's able to come here and complete it. Something that I think that needs to be done. But thank you so much. Carried our families, our ecclesia, and the whole of Malaeola with us. Thank you. E loma kua e awe. E ranka makenge fia e ralu ka pike e rango sa lang faku spaia. Ia o Malaeola le se fia saul kenge. Saul kenge wa kuai mai langa train. Misi Maria lako osa aku le pasi wala se pasi o kapungi. Ia sa lo osa lungar taxi. Ia sa fa ia kenge taxi e aqui kilograf taxi o isole esse au le leor kenge. Wa ka un faro la taxi e ka fa malo se kenge ai fa pau al cara kenge. Yang su ko lu fufik. Yang su ko lu fufik. Ia ko fe fer que la pasi la pe por me leva la au que non ko long ko ang yo ni lang ni mera kerfong. Yang su ko lu fufik. Ia la corollo mo ko fa makar lo ki fa makar lang long king al me ko. Ia fa mai kala ia che que por ai se me ko. Ele se me mam, ele se me ko. Oi fa fe kai. Ia ale mo o fo fora lo mo ko. Era un fore lei ia fia mamlama pole a wa fa ko ki ka lo ko la lo ngar ko se le vengi dia yoange maka po su ko balanga versus lu fu fiku ia lo mo ko wa lan ka mai moe ai la ku lo mo ko mai ku spa ia su ia al versus sen ku spa ia perché mi venga fa kana nenga fa kala funga a Yesu ya yuka o le mea ke mga fa va ve ke mi Okay, ngaku supaya aku Salamo nos formal fitu. Por foi upu momo. Mal foi upu es fulu malefa. Psalms 27 verse 1 and verse 14 says, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say on the Lord. Wait, I say on the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? Fa amalo si lo amanga fa
The Lord is my life.